Satani ntabwo ari Imana n'ikiremwa yigereranije nayo, ahubwo ashaka gusambura ihema ryeranda n'amategeko yayo. Kandi twabonye ko amategeko ariyo ntebe y'Imana abitse mu isanduku, kandi isanduku ariyo ntebe y'Imana. None Imana ikaja ku mutemeri w'ihongerero twabonye ari wo wuzuye ko imbabazi Imana n'imbabazi. Yesu tumwakire rero kuko ari we mu ihema ryeranda, nta handi nzirire. Nico gituma rero Satani agerageza kubuza abantu ko yabibujije abakera bisire benshi bikarangira batayitahuye. Nuno munsi ntashaka ko abantu batahura ko agakiza kari muri Kristo Yesu. Ibyo twakora byose tudafite Kristo aba ari zero. Kandi kugira ngo turonke Kristo nuko dutumbera mu ihema, maze tugashobora kwakirwa n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe. None bagaca urubanza bamaze kubona ko Imana igororoka, Imana ari ubutungane, Imana ari yera, n'amategeko y'Imana acumara yera. Nukuvuga ngo bazovuga ati birakubereye Mana Data n'Umwana namwe muyera kuba bagororotsi kuba bera. Noneho rero bamuha uburenganzira aba bacamanza nozoha Imana gushira mu ngiro bwa butabera bwayo. Noneho Satani azoba ashobora guca yicwa, kuko wibuka igihe Yesu yava mu nyanja agasanga wa muntu yari afite abadayimoni bayirenga 2,000. Baravuze bati uje kuturimbura igihe kitaragera. Barazi ko bazorimbuka. None niba bazi ko bazorimbuka rero barindiriye igihe. Nico gituma rero Satani akora ibishoboka byose kugira ngo abantu batahure inzira ya heri cyangwa ihema ryeranda Dawidi yabonye n'abandi bahanuzi babonye, kugira ngo igihe yigizayo gutahura ko abantu ibyiza byo mu ihema no kwakira Kristo aba ariko arigizayo ifubwa byiwe. Abatwumviriza buri wese akwiye gutahura inzira ica mu ihema ryeranda, tukakira Kristo umwami n'umukiza, kugira ngo nitumara kumwakira tukagendera mu buntu bwayo. Noneho dutebutsa ahubwo kurimbuka kwa Satani twibereho ubuziraherezo. Yesu ashimwe. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Kuganira inzira y'Imana mu ihema ryeranda. Mbere yuko dukomeza, reka ce bugufi dusenge hanyuma dukomeze ikiganiro. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko duhaye andi mahirwe yo kumbura ibyanditswe kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwawe. Uduhaye amakuru wabwiye Dawidi yuko inzira yawe iri mu buturo bwera. Turashaka kumenya iby'ubwo buturo bwera rero, ngo dusobanukirwe n'ibyo byanditswe byera, kandi ngo twishimire guca muri iyo nzira uduharuriye, bitubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Ubushize twaganiriye umushinga w'Imana. Umushinga sura bimva icyo ari cyo. Twaganiriye iby'umushinga w'Imana, plan y'Imana yo kubaka ihema ryeranda. Aho Imana yaganirije Mose ku musozi Sinayi. Tubona yuko yamazeyo iminsi 40 imubwira iby'amategeko, imubwira iby'ihema rigomba kubikwamo ayo mategeko. Twasoreje aho Mose yendaga kumanuka, ariko Imana imuha amakuru yuko mu kibaya byacitse, kubera yuko Aroni yaremeye Abisirayeli ikimasa cyo gusenga, maze batangira kugisenga bavuga yuko ari Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ibyo twabibonye nk'ikigeragezo cyari kigeze no kuri Mose. Mose Imana yabwira ugiye kubarimbura bose, nimara kubarimbura muhindure ubwoko bukomeye. Ariko Mose kuko yari azi ijambo ry'Imana ryatangaje, yari azi uko Imana yasezeranye amasezerano akomeye kuri Aburahamu, kuri urubyaro rwe ruzandikwa ku musenyi wo ku nyanja, kuri Isirayeli wari uzaherwa umugisha. Akaba yari azi ubwo butumwa, yibutsa Imana ibyo ngibyo. Avuga ati mbese abantu bazabyumva bate yuko wavanye abantu mu Egiputa uje kubarimburira mu misozi miremire? Ibuka isezerano wahaye Aburahamu. Aho ngaho niho twasoreje. Ari ku murongo wa 14, Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Ku murongo wa 30, mu gice cya 32, umurongo wa 14. Ndagira ngo ngusabe unsomere imirongo 2 ikurikiraho, kuva 32 umurongo wa 15 kugeza wa 16. Umurongo wa 15 haragira hati, kuva 32 muradutunga. Umurongo wa 15 wa 16, Mose abonye amasa amena bya bisate, maze Mose arahindukira amanuka umusozi afite bya bisate byombi mu minwe biri kwibishinga intahe,
byanditswe ko impande zombi imbere n'inyuma. 16 ibyo bisate byari bikozwe n'Imana kandi inyandiko zikorogoshoye kuri byo zari inyandiko z'Imana. Aya magambo ni ngombwa ko twongera kuyasoma kuko no mu migongo ibanza byari byavuzwe yuko Imana inyandiko yakomotse mu ijuru ari inyandiko y'amategeko y'Imana yanditsweho ibihamya by'Imana byanditsweho impande zombi ngo ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Amen. Ariko inkuru ibabaje byagenze bitageze mu kibaya mu 17 maze Yosuwa yumvise urwamo rw'abantu bayogora abarira Mose ati hari urwamo rw'intambara mu nsago. Aramwishura ati ibyo numva si urwamo rw'abadedesha akaruru ko kunesha kandi si urwamo rw'abatakambishwa no kuneshwa ariko n'urw'ababyina. 19 nuko ashitse hafi yaho basagaje abona ya masa n'abariko baratamba uburake bwa Mose buraziriringa ata hasi ibyo bisate yari afise mu ntoke abimenera mu mucamo w'uwo musozi maze yabira iyo masa bakoze arayiturira arayisya ayigira ifu ayimemera mu mazi ayanywesha Abisirayeli. Uko byagende bya bisate bigenze gute? Biramenetse mbere birasyewe barabisya ubwo amategeko base ahubwo icyo bashizemo inyana ya zahabu. Inyana ya zahabu. Ariko byumvikane ko bya bisate Imana yamuhaye ntabwo bigihari navyo byamenetse. Igice cya 34 umurongo wa mbere tubwira yahe makuru. Mose abazi ibindi bisate by'ibyagezwe. Uhoraho abarira Mose ati wibazire ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nanje nzokwandika kuri ibyo bisate amajambo yari ku bya mbere wamenye. Iryo nitegeko Imana igenje gute itanze ha Mose. Mose arabwiwe ngo yandike amategeko. Oya. Ahubwo wongere uzamuke uze. Noneho nongere ndabyandike kuri ibyo bisate. Rero reka hari twe gutinda kuri icyo twongeye twitindire ku ihema ry'ibonaniro cyangwa se ihema ryeranda kuko aricyo kitugenza iby'amategeko y'Imana twarabiganiriye mu buryo bunahagije. Amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana kandi amasomo tumaze kongera kureba uko byagenze igihe amategeko yamaze kugira ikibazo Mose amaze kuyamena kubw'umujinya yarakariye ubu bwoko bwamaze gucumura Imana yamubwiye ati ongera uzamuke nongere nguhe ibindi bisate kandi byanditswe n'urutoki rwanjye bwite. None reka none twiganira iby'ihema ry'Iranda. Ubundi iri hema risobanuye iki? Kubera iki Imana ishaka ko tubimenya? Ndagira ngo nkwibutse isomo twavuze ko tuzaganiraho kugira ngo rize kudufasha kujya muri icyo cyerekezo mu kuvayo igice cya 25 umurongo wa 9. Umurongo w'icenda igice cya 25 umurongo w'icenda aragira ati nk'uko ibyo ngira nkwereke byose bimeze mu by'ikigereranyo cy'iryo hema nzobamwo no mu by'ikigereranyo cy'ibintu byayo byose abariko muzobikora. Mu Kinyarwanda bavuga ngo muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose ukurikiza icyitegerezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Muvuze ngo ryayerekwa Mose agiye kwerekwa ishusho yagize yerekwa ryo mu ijuru nibyo none mu ijuru haba ubuturo bwera. Murakoze cyane. Ubuheze twavuze ko Imana yatanze amategeko igatangwa n'ahabikwa bikaba ngombwa ko ihema ritangwa kugira ngo n'isanduku kugira ngo amategeko abone ahabikwa. Umuntu ashobora kwiyumvira ati ese Imana yatanze iyo hema kugira ngo ribike ayo mategeko gusa nicyo cyari kigenderewe? Ntabwo nibyo yategeza kugira ahabikwa ariko hari inshingano iremereye irenze kubika gusa kuko twatanguye usoma isomo ryo muri Zaburi ya 77 umurongo wa 13 yuko iyi nzira y'Uhoraho ica mu ihema ry'Iranda bivuze ngo agakiza kacu kari mu ihema ry'Iranda. Umugambi rero w'Imana nuko dusoma umurongo w'9 ihema ry'Imana uvuga ngo Mose yahawe ipica y'ihema ry'Imana uko ryari rimeze mu ijuru bivuze ngo intebe y'Imana aho ibyagira ko twabonye ko harimo
gukira kwacu guserukira n'imbabazi zibonekera ku Mana Data. Bivuze ngo rero agakiza k'Imana gaca mu ihema ryeranda nko Dawidi yabyeretswe. Bivuze rero ngo Imana mu ijuru mu ihema ryeranda, ni naho tubona rero dusomye muri Ezekiel. Tubanze dusome muri Yesaya 14 umurongo wa 12. Yesaya 14 umurongo wa 12 turashikana ku murongo wa 14. Yesaya igice cya 12 kuba dukurikirana duhereye ku murongo wa 12 haragira hati igice cya 14 umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo ngo Imana ica umugani ku mwami w'i Babuloni. 12 Ewe kuntu ukorotse uvuye mu ijuru, wa nyenyeri yo mu rubungubungu, wa mwana w'umutwenzi, ewe ingene uciwe ugashika hasi, wewe watsinda amahanga. Wari waribariye mu mutima uti nzoduga nje mu ijuru, nkuzi ingoma yanje isumbe inyenyeri z'Imana. Uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko. 14 Uti nzoduga ndenga ibicu bigarukira, nzoba nk'isumba byose. Twakira ijambo ry'Imana. Noneho rero nukuvuga ngo muri rya hema ryo mu ijuru Mose aje kwerekwa aho Imana ivyagira, niho urugamba rwatangiriye, kuko Satani yipfuje kwigarurira iryo hema, yigarurire n'intebe y'Imana, yigarurire n'isanduku y'amabwirizwa, mbere akerekana ko amabwirizwa y'Imana adashoboka. Bivuze ngo yashaka gusambura rya hema cyangwa ubuturo bweranda, akureho n'amategeko, mu yandi magambo akureho isanduku irimo amategeko, hanyuma ashiriyeho intebe yiwe, maze Imana ni nko gukora kudeta. Twavuga ko kudeta ya mbere yapfuvye ariyo Satani yagomba gukorera mu ijuru, kugira ngo akore kudeta y'Imana hanyuma yinjire mu ihema, kuko yavuze ngo nzoduga ku musozi wera, kandi umusozi wera ni ihema riri, ni naho Imana ivyagira. Noneho ubutungane rero bw'Imana n'imbabazi zayo ziri mu ihema ryeranda. Noneho rero hariya ku murongo wa 15 Imana ivuga iti iciye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ngo yamara uzomanurwa ushike ikuzimu, ushike mu bwigobeko bwa Rwagobo. Bivuze ngo gushaka kwigeranya n'Imana no gushaka gukora kudeta Imana no gushaka kwicaraho Imana yarice mu ihema ryeranda no gutembagaza ibwirirwa shingiro ry'Imana ariyo amategeko 10 y'Imana ari muri yasandugu, byazaniye urupfu, byazaniye gukorwa Satani. Turashobora no gusoma muri Ezekiel 28 kuko aya masomo nigo rufatiro rw'amajambo y'ihema ry'Imana. Ezekiel 28 Ezekiel 28 ku murongo turashobora guhera ku murongo wa 2 cyangwa ku murongo wa 1. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti mwana w'umuntu, barira sega babitira uti kuni kumwami Uhoraho agize ati umutima wawe ko wishize hejuru kandi ukavuga ngo uri Imana. Satani yigize ngo niki ni Imana. Bivuze ngo yashatse kuja muri rya hema, kandi ari ubutungana n'amategeko y'Imana abiri, ngo byagire ku ntebe y'Imana hagati mu kiyaya yamarura umuntu ubuntu, nturi Imana naho mu mutima wawe wigereranije nayo. Satani ntabwo ari Imana n'ikiremwa yigereranije nayo, ahubwo ashaka gusambura ihema ryeranda n'amategeko yayo, kandi twabonye ko amategeko ariyo ntebe y'Imana abitse mu isanduku, kandi isanduku ariyo ntebe y'Imana. Noneho Imana ikaja ku mutemeri w'ihongerero twabonye ari wo wuzuye ko imbabazi Imana n'imbabazi. Mbere ngo mama baba yaratanze hejuru yo mutemeri w'ihongerero. Mu bacungera rero uyo mutemeri w'ihongerero Rusufero ataraba Satani yararimo, noneho yipfuza ico kibanza arakorogwa. Bivuze rero ngo agakiza kacu, agakiza k'abamarayika, agakiza k'abatacumuye kari mu ihema ryeranda, ko twabibonye Dawidi yayobowe na Mpwemu Yera yabisobanuye. Noneho rero bivuze ngo ntabwo iyo ihema ryeranda ari kubika amategeko y'Imana, ahubwo ni agakiza kacu kari. Nico gituma rero dutegeza kugaruka ku ihema ryeranda kugira ngo turabe ihema ryeranda n'amategeko y'Imana, imbabazi z'Imana ku mutemeri w'ihongerero n'amabwiriza ubwayo, maze tukabona igituma rero Satani yarakariye mu ijuru gukora kudeta arananiwe, noneho arirukanywe, maze agwanya Adamu ngo ntashobore kubandanya twara isi. Maze igihe cyarageze rero, noneho nurebe rero ipica ya Satani yagize amaze kubona Mose kuri wa murongo w'ikenda twasomye kuva 25
abwiwe ati noneho Mose ubaka ihema ryeranda, ibyo ubona byose ntukure ko na kimwe. Kandi Satani yari asanzwe azi ihema ryeranda mu ijuru, bivuze ngo yaravuze ati akanje karashobotse. Byahema hahandi Imana ibyagira amategeko y'Imana ari birimutse biraje bije mu isi, nuvuga ngo nkuko yari yarabonye mu itangiriro 3:15 ati nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'ubyaro n'ubwawe n'ubwiwe ruzogukomeretsa hagati ruzorugukomeretsa. Reka tuhasome itanguriro 3:15 haragira hati nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ubwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzogukomeretsa igitsintsiri. Noneho rero isanduku ije, imbabazi z'Imana zije, ihema rije, no kuvuga ngo yaraza ati Imana igereye mu bwoko bw'Imana, ibyo yakoze nkakororwa mvuye mu ijuru igiye kubikorera ku isi noneho ntsindwe burundu. Satani rero biragaragara ko yagize ishavu ryinshi, maze bigatuma agwanya ihema ryeranda ku isi n'abaherezi barikoreramo kugira ngo atume umugambi w'Imana udashikwako, maze Satani ntiyegereze ntatsindwe cyangwa ngo yegere urupfu. Kuko Abisirayeli gutahura uyu mugambi w'ihema ryeranda no kuwushyira mu ngiro, maze Yesu akaza agapfa agahambwa akazuka, bingana no gutsindwa kwa Satani mbere n'urupfu rwiwe. Satani rero yatumye atipfuza ko abantu batahura uyu mugambi. N'uno munsi nicyo ariko arakora kugira ngo agwanye ihema ryeranda nk'uko yarwanije mu ijuru. Nta wundi mugambi rero Imana yatumye irizana kwari kugira ngo agakiza katwegere, maze ibone ingene ducungura, maze twongere duhabwe uburenganzira bwo kuba mu ijuru ryeranda ry'Imana, twongere tujandajande twisubire mu itongo rya Edeni. Ndumva muri kano kanya ari icyo noba mpagaze ko twisubize byanditswe. Byerekana Satani ubwiwe. Yaba ibyo wasomye hejuru kugeza ku murongo wa 3, ariko ubundi wasoma guhera ku murongo wa 11 ukagenda twimba ndetse turasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti mwana w'umuntu, cura intimba uririre umwami w'Itiro, umubwire utuku niko umwami Uhoraho agize ati niwe warakumiza. Ndasubiramo utuku niko umwami Uhoraho agize ati ni wewe warakaminuza ka byose, wari wuzuye ubwenge ukaba mwiza by'agahore, wari muri Edeni. Muri Edeni urumva rero ko ntabwo ari umwami w'Itiro, ahubwo Imana irenguriza kuri Satani ubwiye kuko ari washutse umwami w'Itiro agakora ibidakogwa. Kandi iyo ukoze ibidakogwa hari igihe mu mvugo natwe y'abantu tuvuga mu Gifaransa birasobanutse, uvuga le contenu pour dire le contenant. Ukavuga ikintu ushaka kuvuga nk'akararo, ukavuga ati urusengero ruzu, urusengero, ushaka kuvuga abantu bicaye hose. None rero kubera ko umwami w'Itiro nawe witwaye nabi, Imana iri kwirarenguriza ku mwami w'Itiro yakoze nabi, ariko iri kwirerekana Satani ubwiwe ngo wari muri Edeni mu itongo ry'Imana, wisakaye utubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Odemu na Pitida na Yaholomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bareketi boni zahabu, ubuhanga bwo kubaza udushako tw'ingoma n'imyironge bwari ubwawe, wari umukero ubusize amavuta. Twabonye rero ko twarabonye ko umukero basize amavuta yari umukero warinda intebe y'Imana. Abakerubu ni abamarayika, comme des anges protecteurs, barinda intebe y'Imana. Satani rero kuko ari we akiri Rusuferi, niwe yari hejuru y'amarayika bose, niwe yarajejwe cyubahiro. Oya, kuko ntiyigeze agera mu ijuru. Wari umukero usize amavuta ushanje amababa, kandi nagushizeho uba ku musozi wera w'Imana. Twabonye muri Yesaya ko umusozi wera w'Imana uri mu ijuru ari wo Satani yipfuje akiri Rusuferi. None hano rero umusozi wera w'Imana ntabwo ari Tiro, ahubwo ni mu ijuru. Hagati y'amabuye yaka umuriro. 15 waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremewe ko gushitsa igihe ibiga bitanu byakubonetseko. Ibitayiga by'ibitandazwa byawe byatumye uwuzura umuryano maze uracumura. Nicyo cyatumye nguhinda
nk'igihumane nkagukura ku musozi w'Imana narakugesheje yewe mu kerubi ushanje amababa ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru igitinyiro cyawe nico cononye ubwenge bwawe ngutsinze hasi murambitse imbere y'abami ngubabere akabarore kugira ngo aya masomo arasobanura neza icyuyu Luciferi maze kuvuga uko yaje guhinduka umwanzi w'Imana bisobanura Satani bisobanura umwanzi w'Imana kandi utuzamuye ahantu hakomeye cyane y'urwango Satani yanze ihema ryeranda yanze Imana yanka n'inzu y'Imana cyangwa ihema ryeranda cyane cyane agendereye kwanka amabwirizwa y'Imana Imana ubwayo n'amabwirizwa yayo ko yarabitse muri rya hema ryeranda kandi twamanyise kumenya ko inzira y'Imana iri mu ihema ryeranda none hari ihema ryeranda yabanje kwifuza ryo mu ijuru araribuze none abonye umugambi w'Imana hagiye kubakwa ihema ryeranda ku isi bityo rero agomba kuryibasira kuko azi yuko ryasezerano risomeye mu Itangiriro cya 3:15 agiye gusoma agakiza k'Imana rero bavuze ngo gaca Dawidi yavuze ngo gaca he mu ihema ryeranda bivuze ngo umunyabyaha iyo yemeye Kristo n'ubundi Kristo aba mu ihema ryeranda iburyo bw'Imana kandi niwe agakiza kabonerwamo none rero Satani niba yaragwanije Yesu akagwanya Imana akagwanya n'ibwirizwa nshingiro ryayo birumvikana rero ko abonye ko kuko Imana yavuze ngo bandemere ihema ryeranda cyangwa ubuturo bweranda mbe hagati muri bo ntabwo Yesu rero cyangwa Imana yoba hagati mu Bisirayeli atantebe yayihari atanibwirizwa nshingiro rihari nta gihugu ku isi kibaho kitagira ibwirizwa nshingiro noneho ku murongo wa 17 ndagira ngo harakajambo tuzakugaruka ko abavuze ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru Imana yari yarahaye ubwiza n'ubwenge Luciferi n'igitinyiro cyawe nicyo cononye ubwenge bwawe ngutsinze hasi nkurambitse amajambo nashaka ko tumenya ko muri cyagwagaho nkurambitse imbere y'abami ngubabere akabarore turategerezwa kuza kumenya aba bami ni bande umuntu ashobora kwibagirira ngo bari ko baravuga abaperezida b'ibihugu cyangwa abami ariko noneho aba bami ni bande kugira ngo kumbure turabigaruka ko tubanze tuduye ku majambo ariko kandi noneho bavuze ngo abami ni uhereye ni umwana w'umuntu wese yizera ubushobozi bw'Imana amaze kwakira mpwemu yera akaba wa Kristo uyo niwe birivuga ngo ni umwami n'umuhereza noneho rero nuvuga ngo iyo wizeye Imana ubu uri hejuru y'abaperezida uri hejuru y'abami kuko noneho ubaye umuganwa cyangwa ubaye umwami kuko ufatana na Kristo kuganza maze nango Satani rero atsinzwe imbere y'abo bantu bamaze kwizera Imana bakayakira biciye umwana wayo noneho ngo Satani aratsinzwe imbere y'abo bantu bamaze kwizera ubushobozi bw'Imana muri Petero cya Petero cyo kihamagara igice cya kabiri Rwanda rwa Petero igice cya kabiri ariko mwebweho ku rukundo amen abatambyi kandi mukoranije kuba abami n'abahereza n'abantu Imana yaronse bamaze ishimwe ry'abantu amen kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana cyane muri akababarirwa ariko none mwarababariwe none uraduha amakuru yuko aba bantu bamaze guhinduka ubwami bw'abatambyi mu kirundi ndazi ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abahereza none muri Ezekiel bavuze ngo ngutsinze imbere y'abami ubwoko bwatoranijwe rero nibwo buhinduka abami nuvuga ngo iyo tumaze kwakira Kristo tumusanga ahera cyane muri rya hema ryeranda kubwo kwizera noneho tumaze kumwakira natwe tubibikomangoma noneho ya mategeko rero abatugenga kandi ntabwo badutera ko tuba dufite Kristo ngo bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda noneho rero nicyo gituma yavuze ngo ngutsinze imbere y'abami kugira ngo dutandukanye abami b'isi n'abamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza mu ihema rero niho inzira yacu yo gutsinda iri nicyo gituma rero Satani yarakariye cyangwa agashavurira iri hema ryeranda amaze kubona rije ku isi noneho akarondera ibishoboka byose ngo abayuda ntibaritahure abisirayeli ntibaritahure kugira ngo ntibamenye n'impamvu rije ku isi noneho kugira ngo bamenye ko bakwiye agakiza kabo kabonerwa mu ihema aho Kristo ari Yesu ashimwe reka nsubire kuri rya somo 25:9 muzabureme use n'ibyo ngiye kukwereka byose icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose tumaze kubona ko mu buturo ariyo mu ijuru hari ubuturo bwera hari mwema ryera
ryeranda hari abantu bashobora kugira ikibazo cy'uko ari ibihimbano kuko ntabwo turabibona neza mu buryo bwuzuye ko ari ubuturo bwera ariko ndagira ngo tunyarukire gato mu gitabo cy'ibyahishuwe ubwo uvuze amagambo kandi bagurishije ahantu hakomeye ibyahishuwe reka mbere mu gice cya mbere kuko ibyahishuwe nabyo bitwereka amakuru akomeye cyane kandi niba hari ahantu twamenya cy'Imana igitabo cy'itanguro kiduha introduction igitabo cy'ibyahishuwe kikaduha conclusion uburyo rwose kibumbira hamwe ibintu byinshi cyane ni Alpha na Omega byanditswe cyane iyo nsomye rero amagambo Yohana yeretswe mereye ku murongo wa 9 igice cya mbere umurongo wa 9 gusoma nihuta yewe Yohana mwene se musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu amen nari ku kirwa cyitwa Patimo bamura ijambo ry'Imana no bamura amen umunsi umwami wacu nari ndi mu mwuka umunsi umwami tuzavuganira n'abantu b'Imana igihe tuzaba tugeze mu byahishuwe nyuma yanjye mu ijwi rirenga nk'impanda rivuga riti ikibono cyanditswe mu gitabo cyohereza amatorero arindwi ari muri Efeso n'Simurina n'i Pergamo n'i Tuwatira n'i Sardi n'i Filadelfiya ndetse n'i Lawodikiya nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza icyo twabonye ibyabaga mu rusengero ahaturo hera iby'Imana yategetse mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza biri byiza kandi hagati y'ibitereko by'amatabaza mbona n'umwana w'umuntu yambaye ishusho kandi yambaye ishusho amen ari icatsi igihe Yohana yarebaga yabonaga mu ijuru yabonye ibitereko by'amatabaza kandi twamaze kubona ko mu mategeko hawe Mose agomba gukora ibintu akurikije icyitegererezo cy'ibyabonye mu ijuru none mu byo twabonye byari mu buturo harimo n'igitereko cy'amatabaza bivuze ngo Yohana yeretswe Yesu ari mu buturo cyangwa mu ihema ryeranda tujya mu gice cya kane igice cya gatanu ndetse Yohana yeretswe iby'intebe y'Imana amen ibyo nabyo abantu bazabisoma ariko ndagira ngo mbajyane ku gice cya 10 kugira ngo natinda ko keretse twize igitabo cy'ibyahishuwe igitabo cy'ibyahishuwe kitwigisha ubuturo bwera ihema ryeranda kitwigisha ihema ryeranda igice cya 11 umurongo wa 19 nasomera mu kintu bampa irenga rimeze nk'inkoni bativa hasi ugera urusengero rw'Imana n'igicana n'abarusengeramo uwa kabiri intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere kuko yahawe abanyamahanga kandi n'igisagara cyera bazogisibiranga amazi 42 ariko igihe yabonaga yerekwa bamubwiye kugera urusengero amen gupima urusengero n'abarusengeramo ariko mu rugo ukahihorera ibyo birimo ubuhanuzi bukomeye bw'ibishushanyo byashushanyaga ihema ryeranda bivuze ngo agakiza kari mu ihema ryeranda ibyumviro byacu bikwiye kuba mu ihema ryeranda kuko iyo turi kumwe na Kristo mu ihema ryeranda niho imitima yacu iba yamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza Imana nidushoboza iri somo tuzarigaruka amen isomo risoza iki gice isomero umurongo wa 19 ibyashuwe 11:19 haragira hati urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugurugwa mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo hakurikira imirabyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye siyo twabonye ko yagomba kubikwa amategeko y'Imana amen twabonye rero ko ibi bintu byose bitandatu Mose yahawe kubaka mu ihema ryeranda byose yaba ni picture y'ibyo yabonye mu ijuru none hano bari ko baragenda muri byashuwe badondagura kimwe kimwe berekana ko ihema ryeranda ririmwo igitereko cy'amatabaza ririmwo intebe y'Imana ririmwo isanduku irimo amategeko y'Imana twamaze kubona ko na ya sanduku ari ibitse mu amategeko y'Imana kandi ya ntebe y'intebe y'Imana iri hejuru y'isanduku siko twayibonye nuko nguko byubakitse Imana yacu ishimwe cyane amen kandi aha hantu twinjije harakomeye cyane ubwo rero nicyo gituma rero Satani amaze gutsindwa kugwanya ihema ryeranda mu ijuru kandi akagera muri Edeni agashobora kwirukanamo Adamu na Eva ubundi ijuru Edeni yageranywe n'ijuru bwayo none ashoboye kwirukana Adamu na Eva muri Edeni arigaruriye mu yandi magambo isi kuko isi yari yarahawe umuntu wayitegetse ariko yubaha Imana hanyuma noneho umuntu aragize gute aratsinzwe
aracumuye arirukanywe satani yumva ko isi yose n'abayirimo ari ibyiwe noneho imana agakiza kayo ntikaja gahinduka ngo gace ku ruhande buryo canke ibumoso noneho izanye ihema ryeranda mu ijuru irishize mu isi kugira ngo umugambi yashakira umwana w'umuntu ko atumbera mu ihema ryeranda noneho iri musangije mu isi satani rero turugamba harukoreye aha ngo ntuma abantu badatahuriye ihema ryeranda mbere batsindwe canke ndanarigwanye nta handi nzoba mfuye burundu none ngo bizamura ikibazo muri nge impamvu aya makuru atajya amenyekana sinzi abadukurikira muzatubwire ku mateka make mfite y'ituro ntabwo amadini menshi azi ubu butumwa bw'ibyabereye kuri Sinayi bazi ko Sinayi ari ahantu hatangiwe amategeko ariko abantu bazi ko hatangiwe iby'ihema ryeranda banza n'abadivantiste umunsi wa kane nabo si bose ni bake cyane biratangaje cyane ikibazo gihari ubundi satani yereka abantu mu kugwanya imana n'amategeko yayo ko ashobora gushyiraho amategeko yiwe agasimbura yandi ari mu isanduku yo mu ijuru none rero amaze kugusha umuntu wibuke mu itanguriro imana ibwiye Adamu na Eva uko bakwiye kwitwara ariko noneho satani ababwira ngo imana yarababeshe bivuze ngo ariko aragwanya yabwiye abamarayika yuko bashobora kubaho badakurikije amategeko mu yandi magambo bakurikije ibyiyumviro byabo bakurikije ibyo bashaka noneho ni inzira twakwituye ubusamo noneho kubw'ibyo rero satani ariko arashaka kuyobora abantu babibyigenge nicyo gituma rero intambara ishingiye nyamukuru ku ihema ryeranda n'amategeko n'ibiyirimo noneho rero nguruvuga ngo igituma abantu benshi badatahura n'abapasiteri n'abapadiri n'abashehe ugasanga bagwanya ihema ryeranda cyangwa baritahura nuko satana yobye ubwenge bw'abantu kugira ngo ntibatahure iby'inama agakiza cyangwa batahure ihema ryeranda inzira y'Imana iyo batayitahuye rero ivyo twokora byose tuba turiko turakora dukoresha imbaraga zacu kugira ngo twirondere agakiza ariko satani yabwira ari mu ijuru yabwira abamarayika yuko bashobora kubaho badafite Imana badafise n'amategeko yayo kubw'ibyo rero akorera mu bayobozi b'amadini akorera mu bayobozi b'ibihugu akorera mu bantu boroshe n'abahambaye kugira ngo yongerazane inzira y'ubusamo ku bantu nk'uko yayizanye ku bamarayika icya gatatu kigakororana nabo maze bigatuma rero abantu benshi bashaka gukira kubw'ibikorwa byabo cyangwa baciye hanze y'ihema ryeranda maze bagashaka kwikorera ibyabo maze bikarangira badatahuye agakiza kabo maze bagaca bakurira ku murombero ngira ngo kubasomye igitabo cy'ingenzi mukristo yarabivuze cyane asanze abantu bari mu nzira mwe mwaciye buriye inkiki bivuze ngo abantu bashaka gukira barondeye inzira y'ubusamo bironderera agakiza kadaturuka mu ihema ryeranda maze bamwe bakimvira ko bakizwa n'ibikorwa byabo abandi amatitre barimwo ibikorwa bakora akaranga kabo amashuri bize ariko Kristo we akabona ko Imana dati ikavuga ko atayine inzira dushobora gukirizwamo turetse guca muri yadutoboreye ari ica mu gihuzu gikinze bigeranya ngo Yesu tumwakire rero kuko ari we mu ihema ryeranda nta handi nzira iri nico gituma rero satani agerageza kubuza abantu ko yabibujije abakera bisere benshi bikarangira batayitahuye nuno munsi ntashaka ko abantu batahura ko agakiza kari muri Kristo Yesu ibyo twokora byose tudafite Kristo abari zero kandi kugira ngo turonke Kristo nuko dutumbera mu ihema maze tugashobora kwakirwa n'Imana biciye muri Yesu Kristo Yesu ashimwe wibuke ko kugira ngo duciye mu ihema tuba duca Yesu yavuze ngo icyo tuzoba saba data cyose giciye muri Yesu Kristo tuzogihabwa none rero satani mu byo yagararije kubaha Yesu no kumupfugamira none rero akoresha abanyamadini abahambaye kugira ngo barondere icyubahiro cyabo atari icyubahiro giduza Yesu Kristo kugira ngo bace mu nzira Imana yadutoboreye ari Yesu Kristo bigatuma rero birangira abanyamadini benshi bishira hejuru canke bikuza mbere n'abari mu ishengero ry'Imana y'Abadventiste umunsi w'indwi ugasanga benshi barahenzwe na satani maze bikitwa bari mu ishengero ry'Imana ariko badashaka gucishwa bugufi ngo bakire Kristo umwami n'umukiza nico gituma rero ihema ryeranda uyu munsi rivugwa gake cyangwa imbere ntigigishwe kuko satani arazi ko ariho gutsinda kwacu kuri no gutsindwa kwacu iyo tudahakiye Kristo biba binyuranije kuko ntabwo tuba twanyuze mu nzira imwe duciye okay hatabonetse rero abantu batahura iyo banga ngo bace mu ihema ryeranda satani bari ko arigizayo ifubwa giwe satani arazi ko azopfa kandi ategeza gupfa ari uko habonetse babacamanza twabonye muri
kwa mbere rwa Petero. Abo bacamanza rero nibo bakeneye twabibonye no ku murongo wa 17 wa Yesaya 28 yuko Satani yatsinzwe imbere y'iki y'abami. Abami rero nibo bategerezwa gucira Satani urubanza bagacira n'Imana urubanza. Satani rero arazi ko dutahuye magerana tukakira Kristo, Kristo duhubasha tukitwa abana b'Imana, tugaca urubanza hagati ya Kristo na Satani, urukundo rw'Imana, maze noneho tugahabwa uburenganzira bwo guca ugo rubanza. Satani rero iyo atumye tutabitahura bituma Satani aba ariko arigizayo ifubwa giyiwe, maze bigatuma avuga ataho gupfa uyu munsi nzopfejo. Ubu rero bikeneye ko twebwe dutahura tugatahuza n'abandi biciye mu ijambo ry'Imana impamvu y'ihema ryerana, maze twatahura ko gakiza bigatuma duhabwa ububasha bwo guca urubanza. Dusome gusubira mu byagezwe cyangwa guteka kwa kabiri igice cya 16. Gusubira mu byagezwe igice cya 19 umurongo wa 16. Igice cya 19 umurongo wa 16. Turageza ku murongo wa 19. Umuntu nyaje kurega uwundi binyoma akamurega ngo yakoze ikibi, abo bombi bagiranya baze bahagarara imbere y'Uhoraho n'imbere y'abaherezi n'abacamanza bazoba bariho muri ico gihe. Abo bacamanza baze babariritse neza, maze nibasanga uwo muntu avuga ibinyoma ko abeshye mugenzi we, muze mumushiraho yagomba gushira mugenzi we, uko azoba ariko mukuri kibi hagati muri mwebwe. Noneho twasoma mu rwambere rw'Abikorinto 6 umurongo wa 3. Rwambere rw'Abikorinto 6 umurongo wa 3 agace kaho kambere karagira kati ntimuzi yuko tuzokira amarayika urubanza. Bivuze ngo twebwe dukoranije kuba abacamanza. Bivuze ngo Satani ntiyipfuza ko abacamanza baboneka, kuko aziko Imana ubwayo ntishobora kwicira urubanza kuko yararezwe. None rero tubonye ko agakiza kari mu ihema ryeranda. Bivuze ngo harakenewe abantu bakira Kristo umwami n'umukiza akabaha ubushobozi buke kuri mwe muyera kugira ngo bahabwe ububasha buciye mu ihema ryeranda, maze bashobore kwahukanya urubanza batature Kristo nande na Satani. Noneho rero bavuze ngo tuzocira amarayika iki urubanza. Bivuze ngo abantu rero Satani afite ishaka nawe numwe mu bamarayika, numwe mu bamarayika baguye, baba bamarayika baguye baba bataguye bakeneye gucirirwa urubanza n'ababami n'abaherezi, kugira ngo abamarayika bataguye bagumye banambye kuri Kristo bambikwa izera. Mu kirundi bavuga kwambikwa izera. None rero abantu bundi Imana yari yaremye Adamu imuha ingobyi ya Edeni yegeranye ihema ryeranda kugira ngo ahabwe ageragezwe, kuko Imana yamubwiye ko hazoza umugerageje amugerageza, asinze yari guhita ahabwa amadosiye kugira ngo yahukanye cyangwa ace urubanza. None rero Adamu aragwa, mu yandi magambo Satani yari yiyongeye amahirwe yo kubaho. None arazi ko isi iri kwiragera ku musozo, abonye Abisirayeli bahabwa ihema ryeranda, kandi abona ko urubanza rucigwa mu ihema ryeranda, kandi abagomba guca urubanza bagomba kuhabwa ububasha n'Imana mu ihema ryeranda, bagahabwa amadosiye ashingiye ku bitabo byeranda byo mu ijuru na ya sanduku irimo amategeko, ko urubanza ubundi rucibwa ari uko amategeko ahari. Nacyo gituma uzobona abantu benshi bavuga ngo amategeko yaravuye. Nukuvuga ngo biba bigaragara ko Yesu atapfuye n'urubanza rutazobaho, ariko niba amategeko ariho abayakiriye biciye mu ihema ryeranda bakakira Kristo bahihabwa amadosiye kugira ngo noneho bace urubanza. Mu yandi majambo rero igituma Satani agwanye iki kintu agatuma abantu benshi bitwa abantu bavugira Imana, bitwa Kristo, ntibiga ihema ryeranda n'amategeko arimo, nukuvuga ngo ntashaka ko aba bantu baboneka kugira ngo urubanza rucike. Ariko nanone rero ni ngombwa ko tuvuga ihema ryeranda nibikorerwa muri ryo kugira ngo abantu bashobore guhabwa kunesha Satani, maze bahabwe ukwera kw'Imana, maze Imana kwidashobora kwicira urubanza kandi yararezwe, noneho ba bantu bashobora gucibwa urubanza, bashobora gucira Imana na Satani urubanza. Nshuti mukundwa, turi kumva aya magambo, kandi amagambo akomeye, amagambo yerekana intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani, intambara duhereye mu ijuru, intambara igwanya amategeko y'Imana. Satani yibasiye ingoma y'Imana, tukaba tugiye kureba uko Imana ishaka ko ibiri mu ijuru iboneka mu isi, kandi umugambi w'ubuturo bwa twarabibonye ku murongo wa 8 wa kiriya gice cya 25 cyo kuvayo, atubwiye ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Satani ntabwo yifuza yuko abantu baturana n'Imana, nicyo gituma abantu benshi batazi ubuturo.
sinzi abari kumva aya magambo muri aka kanya, idini waba usengeramo cyangwa se amakuru waba ufite. Abantu benshi ntabwo bigeze biga ibyerekeranye n'ihema ryeranda, ibyerekeranye n'ubuturo bwera, ariko Imana ishimwe ubwe duhaye amahirwe yo kuboneka kuri uyu murongo, tukaba tugiye gufata umwanya tuganira ihema ryeranda. Kandi urakoze cyane ko tudahereye mu gihe cya Mose, ahubwo dusubije inyuma ndetse n'umuntu atarabaho, ngo tumenye iby'urwo rugamba rwo kurwanya ihema ry'Imana, kurwanya amategeko y'Imana uko yakabaye. Ubwo rero tuzabisuzuma twitonze. Twari turi kureba umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana no kwiturana natwe, kandi tumaze kubona yuko byagomba kuba bisa n'ibyo mu ijuru. Tumaze kujya mu byashiwe dusanga mu ijuru rwose hari ihema ry'Imana. Tubonye ibiteko by'amatabaza, tubonye intebe y'Imana, tubonyeyo isanduku y'isezerano irimo amategeko 10 y'Imana. Tuzakomeza no kubona byinshi biri imbere. Sinzi rero kugira ngo tuze kugera ku musozo, mubwira yuko ubutaha noneho tuzinjira nyirizina mu byari bigize ihema ry'ibonaniro, kugira ngo dusobanukirwe n'ibisobanuro bwabyo. Sinzi kuri kimwe iki badutangiriyeho tureba intambara yakomotse mu ijuru yo kurwanya iryo hema, bigatuma nabo mu isi nabo badafite amakuru y'iby'iyo nzira iganisha ku bugingo buhoraho, inzira y'Imana iri mu buturo bwera. Sinzi icyo wakongeraho kugira ngo turebe. Reka mfate umwanya muto nse n'ugaruka inyuma gato, ko twabonye ko intambara yatangiriye mu ijuru, kandi Satani akiri Rusuferi yagwanya intebe y'Imana, akagwanya n'Imana ubwayo mbere na Yesu ubwiwe. Noneho twabonye ko byageze igihe bikarangira atsinzwe, ariko agatwara 1/3 cy'abamarayika. Ushobora kwibaza ati kubera iki ushobora kwiyumvira ko abantu ari bazoca urubanza, kuki abamarayika batoca urubanza? Nukuvuga ngo bwa mbere hari ikibazo hagati y'Imana n'abamarayika bayobotse Imana, na Satani n'abamarayika bamuyobotse. None rero ntibyumvikana ko Imana ariyo kwicira urubanza, kuko icyo gihe Satani mu birego yareze Imana avuga ko Imana ihengama cyangwa ari umunyagitugu. Bivuze ngo Imana ari icira urubanza, cyangwa umwana waye akaruca urubanza, cyangwa abamarayika bagaca urubanza, Satani yavuga ati ndarenganije. Nta nubwo Satani yaca urubanza cyangwa abadayimoni bajanye nayo baca urubanza, ko babogamira ku ruhande rwabo. Hari hakenewe rero umucamanza. Uyu mucamanza rero ngo usomye mu bitabo byose na Bibiliya bigaragara ko umucamanza ategezwa kuba ariho, akabaho atazi ingorane uko zabayeho, noneho agahabwa amakuru n'impande zombi. Nacyo gituma abacamanza biga ubucamanza, noneho bakageragezwa. Imana rero yaremye Adamu ishaka ko imuha amadosiye ngo aca urubanza hagati y'Imana na Satani, ariko noneho birangira Adamu yirukanye mu itongo rya Edeni. Bivuze ngo inshingano Imana yari imuhaye. Ushobora kubaza ati ni gute Imana yaha umuntu waca urubanza kandi ari yamuremye? No mu bihugu bisanzwe ibyo bibaho. Tufate buri gihugu cyose gifite ibwirizwa shingiro. Iyo president towe ashiraho umucamanza ashinzwe kurinda urukiko rw'ikirenga, niwe umushiraho. Ariko biramutse bishitse uyu mu president yamushize agakora ikosa, ni wa mucamanza ashinzwe kurinda ibwirizwa shingiro cyangwa urukiko rw'ikirenga niwe ugaruka akamucira urubanza. Bivuze ngo n'aba bantu Imana yabashizeho ishaka ko tureba mu ihema ryeranda, noneho tukakira mpwemu yera ikaduha gukurikiza ya mabwirizwa shingiro y'Imana tuyobona mpwemu yera, noneho igatuma duca urubanza. Nicyo cyari cyatumye Adamu agira gute ashigwaho. Noneho rero Adamu atsinzwe, Satani yarazi ko aronse intsinzi burundu. Kubw'ibyo rero uyu mucamanza rero ariho. Nicyo gituma uyu munsi ihema ryeranda ryaje mu isi kugira ngo nitwasura tukayoboka Imana, yongera ibone aho Adamu yananiriwe, haboneka abantu bahabwa ya madosiye. Nkuko president aramutse akoze ikosa, wa mucamanza arindi bwirizwa shingiro amucira urubanza. Natwe rero hakenewe rero babandi Petero yavuze ngo hakenewe abami n'abaki n'abaherezi, kugira ngo nibamara kwakira ukugoroka kw'Imana biciye mu ihema ryeranda, bongere bahabwe ubwiza bw'Imana, bahabwe n'amategeko y'Imana muri ya ihema ryeranda, noneho bagaruke bacira urubanza nde Kristo nande na Satani. Noneho twabonye mu gusura mu byageze cyangwa utegeko ka 2:19-16 ngo umuntu niyacumura azaje imbere y'Imana, aje imbere y'abaherezi n'imbere y'abacamanza, ariko Imana sizo mucira urubanza. Niko twasomye muri ya murongo wo gusubira mu byageze 19:16-19 ngo bazo abacamanza nibo bafite uburenganzira bwo bukiki. None twabonye ngo dukoranje kuba bami n'iki n'abaherezi abacamanza. None rero ngo aba bantu rero Imana irahari,
n'abaherezi barahari ariko abacamanza nibo bihweza dosiye Imana itivanze nkuko abategetsi benshi mwinshi babyigavangamo noneho bamaze kubona bagasanga umuntu ngo niyarega uwundi niko twasomye muri murongo nkundira tusubiye mu gusozera kumbura abantu bashaka kuba batabuhaye agaciro ariko uyu murongo ufite agaciro karengeye cyane gatuma dutahura n'ihemagerana n'impamvu ihemagerana ryaje mu isi gusubira mu byagezwe igice cya 19 umurongo wa 16 ngo umuntu niyaje kurega uwundi ibinyoma akamurega ngo yakoze ikibi abo bombi bagiranya baze bahagarara imbere y'uhoraho n'imbere y'abaherezi n'imbere y'abacamanza bazariho muri ico gihe abo bacamanza si Imana si n'abaherezi ahubwo abacamanza kandi abacamanza twumvise ngo umuntu yarashiwe ku mucamanza ari wowe nanje nitwakira Kristo umwami n'umukiza aduha ububasha none duhinduka abacamanza noneho tugira agateka ko gucira Imana urubanza no gucira Satani urubanza abo bacamanza baze babariritse neza maze nibasangwa uwo muntu avuga ibinyoma ko abeshera mugenzi we muze mu mushire aho yagomba gushira mugenzi we uko azaba ariko mukuri kibi hagati muri mwebwe noneho dusome muri Yohana 8:44 Yohana 8:44 hari aya majambo adufasha gutahura aya majambo Yohana 8:44 Yesu yabwiye abayuda ngo mwebwe muri abaso wa mugwanizi kandi byose yipfuza nibyo mushaka gukora uwo uhereye ubwa mbere na mbere yari umwicanyi kandi ntihagaze mukuri kuko atakuri kwari muri we iyo avuga ibinyoma avuga ibyiwe kuko ari umunyabinyoma none Yesu avuze ngo uhereye mbere na mbere Satani yari iki yari umwicanyi kandi mu murongo watubwiye ngo muze mubaritse neza ibyo uyu mugome yagomba gukora abari byo aho yagomba gushira mugenzi we abariho muzamushira none umurongo tubwiye ngo uhereye mbere na mbere Satani yari umwicanyi ushobora kwibaza ngo ese yishende wibuke ko muri Mateyo bavuga ngo icyaha giharugwa iyo umutima ukikiyumvira Satani yavuze ngo nzoduza intebe yanjye ndashire hejuru y'Imana niyavuze ngo nzicara n'Imana mu yandi magambo yari yagize gute yari yahonyanze yari yayishe mu byiyumviro uretse ko kudeta yamunaniye bivuze ngo nimba Satani yagomba kwica Imana ibihembo by'ibyaha niki n'urupfu bivuze ngo urubanza rucitse aba bacamanza bagomba gushyira Satani aho agomba gushyira nde Yesu none rero bivuze ngo guhere mbere na mbere yari iki yari umwicanyi mu yandi majambo yishimana mu byiyumviro ariko bimunane gushira mu ngiro bivuze ngo Satani rero urubanza aba bacamanza ashobora kuba wewe canke jewe nitwavyanka abandi bashobora kuvyakira bakaba bacamanza none bagaca urubanza bamaze kubona ko Imana igororoka Imana ari ubutungane Imana ari yera n'amategeko y'Imana acumara yera nukuvuga ngo bazovuga ati birakubereye Mana data n'umwana namwe muyera kuba bagororotsi kuba bera noneho rero bamuha uburenganzira aba bacamanza nozoha Imana gushira mu ngiro bwa butabera bwayo noneho Satani azoba ashobora guca yicwa kuko wibuka igihe Yesu yava mu nyanja agasanga wa muntu yari afite abadayimoni bayirenga 2,000 baravuze bati uje kuturimbura igihe kitaragera barazi ko bazorimbuka none niba bazi ko bazorimbuka rero barindiriye igihe nicyo gituma rero Satani akora ibishoboka byose kugira ngo abantu batahure inzira ya heri cyangwa ihemagerana Dawidi yabonye n'abandi bahanuzi babonye kugira ngo igihe yigizayo gutahura ko abantu ibyiza byo mu ihema no kwakira Kristo abari ko arigizayo ifubwa byiwe bivuze ngo uko atebya aravuga ati aho gupfa uyu munsi nzopfa ejo arazi ko azopfa rero abatwumviriza buri wese akwiye gutahura inzira ica mu ihema giheranda tukakira Kristo umwami n'umukiza kugira ngo nitumara kumwakira tukagendera mu buntu bwayo noneho dutebutsa ahubwo kurimbuka kwa Satani twibereho ubuziraherezo Yesu ashimwe yakoze cyane aya magambo arakomeye ariko kandi na magambo dukwiye kwitaho cyane amen abantu benshi bajya bibaza ngo kubera ikimana icyo gihe ariko ifashwe koko n'umunyagitugu n'ikinyoma Satani yagomba kugira ntabwo cyari kuba kikibaye ikinyoma ahubwo kwari ko kubaye kuri ushobora kwibaza uti kuki abantu bo kuri no barimbutse Satani agasigara abantu baza biyumvira ngo nuko yari kiremwa cy'umwuka none se ubundi azorimbuka atari kiremwa cy'umwuka yashobora kurimbuka ariko noneho nubundi Imana yari kuba yikirira urubanza kandi tararonka abacamanza n'ihema ntiryari bwaze ku isi na Yesu ntiyari bwapfe noneho byari bikenewe rero ko yanzira y'ihema iboneka kugira ngo abami n'abaherezi baboneke Satani arimbuke ntabwo yanse kurimbuka ngo nuko cyari kiremwa cy'umwuka nubundi azorimbuka kandi ari kiremwa cy'umwuka ahubwo nuko Imana atari inyagitugu kandi iticira urubanza uyu munsi bishoboka byose Satani gituma ariko aragerageza gutuma abakristo bayoboka inzira y'Imana bataboneka no kugira ngo ntapfe ariko uburuhira azopfa tu none rero harakenewe rero kuboneka abantu bemera Imana by'ukuri kugira ngo noneho bakore umurimo Adamu yagomba gukora
noneho twebwe dufite agaciro bo mu minsi ya nyuma ko dutegerezwa kubaho twisunze ubugombe bw'Imana kugira ngo ibyananiye Adamu twebwe duciye mu ihema ryeranda Imana yarungikanye Mose nubwo ubu ritakiri ku isi ubu rikaba riri mu ijuru twebwe dukeneye kurangamiza mu ihema ryo mu ijuru kuko Yesu yarapfuye ubu ariko arakora mwe tuzobireba noneho dushobore guhabwa ibyasezeranywe maze duhabwe amabanga akomeye cyane atawundi muntu yahawe atanuwa yahawe kiretse abo bantu bose bemeye kwemera kureba mu ihema ryeranda Yesu ashimwe. Nshuti mukundwa, umuntu yahawe agaciro gakomeye cyane kuko mu byamaze kubidusobanurira Imana yarabyemeye ko yaba Imana yaba na Satani bashakisha umuntu kandi uwo muntu yaremwe mu mudendezo wose guhitamo ubushake bw'Imana cyangwa guhitamo igitugu cya Satani. Nahanjye nawe rero kugira ngo twige iby'inzira y'Imana dusobanukirwe iby'urukundo rw'Imana turugiranye n'urwango Satani yanga umuntu. Amen. Tumaze kubona ko umuntu ari uzanamucira urubanza maze duhitemo inzira nziza ijyana ku bugingo buhoraho. Ibyo nifuriza abatwumva mu izina rya Yesu. Amen. Tuzakomeza kuganira rero murumva ko tukiri mu ntangiriro tubaze kubona umugambi ukomeye w'ubuturo bwera kandi uwo mugambi ari uzadufatisha ibyemezo bikomeye byo kurushaho kwisunga Imana no kwinezezwa cyane n'amategeko yayo nk'uko aboneka muri bwa buturo bwera. Amen. Twatangiye n'isengesho reka ngusabe n'ubundi dusoze n'isengesho. Reka dusenge. Shimwa Yehova Imana Data kuko uri umuhanga ukomeye kandi wipfuza kuduhumura amaso ngo tubone ibidutegereje kandi uduhe kwakira ineza yawe iciye mu ihema ryeranda. Biragaragara ko Satani adatahura iri banga ryatumye uzana ihema ryeranda mu isi kugira ngo mbere bigatuma umwana wawe apfa ko byategura urupfu rw'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tumwakire ducika abana b'Imana dushobore kuba abami n'abaherezi maze dushobore guca urubanza rumaze igihe kirekire rutaracibwa ariko ndizigira ntakekeranya ko igihe kitarambiranye urubanza rugiye gucibwa ko hagiye kuboneka abakira ubutumwa bakemera kurangamiza aho uri mu ihema ryeranda maze ukabaha ububasha bwo gucika abana b'Imana bakaba abami n'abaherezi. Ndipfuriza umuntu anyumviriza nanje ubwanje be na mugenzi wanje abatuzengurutse bose kugira ngo twakira ko gakiza natwe duhabwe ayo madosiye. Niryo sengesho nsengera umuntu wese nanje nisengera mu izina rya Yesu.